otehunu ye ya se onye hwe oni ne ni asem yara onye o jese onye webusuani ti yare bi wo ho friend otehunu ye ya they hate me without a cause ne ka obi nkwa obi ni so ben na ebi a atade a wo se no we o hide dan no onu mo ko ka che fie ran se hwe wa atade a wo Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. For abusia for Mystery TV so and a more ben na yedrum peninsem so was say empeninsem a yeti empeninsem na wuti empeninsem a and now be who empenimo nearma nanano ye nanso mbo na kwapo a nenu mrantie no ba wa intimate ase eninti and ye fa eno e dia ba besi amye ku se ensem ni bo ho a won kan na won ti ase na won kira ase na enso ye kan ni mu ano ye misenti no eno ana ato yitirimu e ba besi ne enti ne mpeninsem ye behwe abebu ye hwa bebu na ye be kira ase ama akwa kosi empo ye de bible kura to ho a e be fa ma ye pepepe e de amai we ene ye de brem enti me ton kraba de bapa ye de be sise so Onia oni misere ye mpenifo ka ensensem ereto a eye impeninsem kasa a omoka ereto sa impeninsem kasa ina no oni misere ewo asechire eye sunsumu asechire a impeni kasa bi wo ho a ebeye se obetimi ede abo bra esan sunsumu nchirase ni ntino ebe maniema akoso ede ama wo ena impeninsem kasa bi wo so a enye se utimi ede ye adwuma esan se sunsumu enchirase no enye ade a eno so no ebetimi aboa kasa bi te se nimo entimi wa edete wontuma no se wo sunsumu enchirase kase pa eno nti ena Mystery TV kofa bai ede dwumadie fofokra eba yato ne din empeninsem na sa dwumadie we ebe kyerɛkyerɛw eye ye nananom kasa bi a omokate ho edim bi a yere toto ye so emusunsumu enchirase sere ebetimi ehu abo ye bra wonim se edim bi wo ho a wode to wo so a eboawo wonim se edim bi wo ho so a de to wo so a emoawo enti se wo pesa nchiremu wewe mu na dia bomode na hwe Mystery TV ewo YouTube Mystery TV Facebook Mystery TV ewo 2C TV na Prophet Dr. Abednego is Minister of Christ ebetena se no ode sunsumu entiase ede abrow na wahu kwan a obefa so abo bra eno ntima yenhia ewo Mystery TV YouTube Mystery TV Facebook and Mystery TV 2C TV na yemfa impeninsem enfamro yendie hia yo abusia for empeninsem ena obeyen no na sede mekan yesi yetie empeninsem ene mene Dr. Prophet Abednego ena ahia ewo ha na asemo a ye ba bekan empeninsem wose otanhu ye ya e ko obi nko a ankamawu so what they call the bro from one wose they hate me without a cause literally say ye tame asie chire bia eni ho na se aye otanhunu ti maka se otanhunu ye ya na otanhunu ye ya bia no se e ka obi nko a ankamawu prof eja adenti na ka obi nko a ankamawu. Father, we thank you eja pa ela wasi wa ye ka fu yonkese yo eja pa isran kandida nia obo soro na asase ade nyina so tumfo ema ye hu yi wo kiro semunu say they hate me without a cause. Psalm 2 okay ka o say na eka obi nko anka na adiwe denti ena eka obi nko a ena denti na ye town
na denti na otahunu eye ya otahunu ye ya se onye hwe oni ne ni asem yara onye o jese onye wabusuani nanso ekanem kwa ankatari no kwa kwanhye aduane a obedi unya bi unya kunu unya yere unya ba unya aduane ndi unya atade nhye ejese unisika eno ne otanhunu eye ya onante ekura wo nante no kura no they hate me without a cause. There's no cause. As I why no. Amen. Eye asem kese ni se mo ena mo ye ehu abakosem ne hu mfato mo kakra. Bible mo ma ye ti ase se wo fro bi Joseph. Joseph no so no na ono ne akwada ewo abusua no na mpemfo ho eso no odabo ne kra oyo ne kra pataku ne kra akra na ebai se dakro dachi ne eye dakro na dakro aye dachi oda ho no so dai to so dai no eno hu se owo nyina ko wirem akodo edipa boaboa ejano niamano ana wo banana emse obi asua ne de esi ho na mo abreti wo home nti wo home no ne obehu se ni nuanom abusua ni nuanom nyina wo mu niama duane nyina ede abutu ho na ne de no kwangira ho na owia ni osamo so abutu ena obeka mpena se ai wo ye nu akuma wonyi David Swewa bonya kabele broda wo fifeya wo koda kitwai wo na se ayewo yenye te ho ena hwenu onyam se ento peso kire se o ma me no papa nyina ba besom na ye nyina ye ba besom wa na wa kwada entine se uye onyankopon ma wenu onyam bi na wo ko se busua bi moa na abusua nenso echi dade abusua dofunu abusua empe ka abusua empe papa and they will hate you without a cause and only otenhunu enyese wa yo be funso wa fo bi sika ena adom tumi nyansa ne wodi ama won nyina enyo bi dia na wabeka se metawunti se wa ye de wa be fa me biribi adina wona nyane dia nti otenhunu ye ya ne se o ya mansa una atoso miensa unia ma panfo ho wonya kunu ye wo akoda ketu adwe kunu akofa na bafie anina obewo ne ya hwe na wonye mu nso akoda no bewo ne ya hwe ena na say what you be by na bo friend 2-3 years oda hwa so ketru so wo se tefre wo se den yo everybody e da se ma hwa abofra ketekete hwe no nyam no hwa abofra waawo otenhunu ya ni mo ntumi watete wontuma won se wodi aye no akone baso and this abofra se 3 years ya ne hu nto ne kai no mbebo ayare sabe no mbeko time wa juma obribiara osika esa shika ho eyi ni otenhunu ye ya nti eka obi nkwanka na wa de wow na so ontimi nkun na nam ho nti e na bufu mo oni nam ho a onwu no onsei no ohun ye de eye na bufu eye ne time on person ye de ohun nti otenhunu ye ya asenini se onye obehwie na oyede otan wo den wo enunyam unyansa utum onkoso a okono entino otehunu ye ya ewo wiase sa na wiase eti enti wodi ye Joseph dia enena obetu dia yo
na Joseph nso no enye onu ani nuanu ye se sabofrɛ keto ye nua keto ba bedi ye nso dia ene ye nkoku no ode no ko na wo koku no ba go se da bi ene ti sada ye nton no ana ye fa no hye buram ene fe de ye sa na wo ton no nto onu se wewu se wa ye den o si aton no de ya ton de ko dia ni oko wo de ya enye ye bi mo nyam no me ben ye nti onko enti saa na wotumi hye mu abusuani mu a wotumi kumu ɛsɛ wo ɛpra wa ye lucky na wo nwuntem due se yawo ne be ba wo so enti no they hate me without a cause no eye ade a ekoso wo adasa abrabom enti na ɛsɛ wontie panyinsɛm otifie bi mu nkrofo bi bai omo ko haidan obi a haine dan wo ba haidan me so ma haime dan we so haine dan na ebi a atade a wo hye no we o haidan no onu mo ko ka che fie ran se hwe wa atade a wo hye ni je se wo atade no kora na eye feche fie ran ti fie ran o hwe dia se wo tu ni eso yo o so yo no yo ebi ma won tu won fifie ho just onye hwiu enye hwi they hate me without a cause ento tehunu ye ya no ye ade a eka onipa abrabo ho a wa nhwe ho su ye na no wo so bi one poison everybody e be hwe a onu afi abrochire aba ena onani na mo man ko ji eni paduani ndi enti aduani a okoto ama na aduani na mfuma won adi no na omo de baako ene ye wie no wo de poison go mu ampa so wo ko nipa and to be very careful otehunu ye ya eka obi nko a enti na obehwe ho su ye na eba isa no ama sese no onka abayefo no ho onka akromfo no ho onka o how o say adisefo no ho anase kubi na umfa ho nhemu a they hate you without a cause the tawo keke ena sa tiny so if you ma me fie e wo ma meji yes e wo papa chi e wo nuanu mu e wo ba bia denti e wo busuanu ena e wo busuanu ma bro no awom asori awom ejuma awom fatu tim gwasu ma me bi bai everyday ma me ne ogusu everyday makola bra makola na sem mami so otomade ho na ye de na wahwe na wo mo ye ne sa yo me ne bosum kese na mehwe makola ne so ampa abefo nkuto ne wo makola ho no ogusu tie makola na egusu bo mama ne ne ekoso makola gwa ne so makola no mo ti se makola ye oni pa kasa yes wo na wo to wo ho duro sa denti we ko China ko fanya maba eno nso ko China ko fa no na me ko fanya maba ko China ko fa ba nso ko China ba dia obeton ne ma ne ya hwe antina oni eduro kura se ko pedro no di ajo oni tumi kura se ko pe oni beye kura se ko pe anya sa de ye beye o antino they hate you without a cause o te hunu we toni nema wa we stone we koji nema beye no dia be kata store na no we koji we no dia kata odieso na oye usa o te hunu keke onya ya chese on peso ogun ho na woto ohun wo bra wo ho wo se wo mo ho ai chuchu en kokonsa juma mu aburuchire ye tu nkrofo ye yi nkrofo juma mu ye ba ko kan ho asem sisi a otehunu ya na adia aba onipa abrabom abeka onipa ho ma eni onipa abetra yare bia onipa mfa na adwene ento ho na wo nkyere mo se otehunu ya yare se o mo hinti ma yare wo mo entinu wadamfu na oni nenam o yare na woni mo a onko da hospital ntinu unim se o yare na o yare a wo friend de otehunu ya ento da bo na ne breu otehunu ya de no ne ente wo adwuma bebre mu
na saa otehuno ye ya no saa yare no eka wa enye so for that hospital and no say this we hu na ne yare daba so Saturday ben na ne yare daba and the bra ne yare be ba ye bra obehu na obehu no wo nkoso wa tade wo mpaboa wo yemudie wo chese onye hu pe na ne yare ade aba na eka no nkwanka na nka wa ide wewu na ne ho ade aton na wonsu Efe boba ne bo. Nti anjo nti ne yeso ye wu ne enwu ochira. Nti nipa no obe koso ayare na oyare. Nti sa ayare na wo ho ana eni ho. E wo ho. Ti yare bi wo ho a friend. Otehunu ye ya. They hate me without a cause. Ne ka obi nkwa. Obi ni so ben. Oni achire. Aduane odi kura ye ne ya. This we hu onye hu ana ne yare na so. Ade a ye hu ya ate enye de ho danse baby a ye won so for this ye hu kan enye hu kan na apopo bibiri ai de esi o ni so ne opo che ye ti hana sama si bayo ai se biribi a me ko Togo mi o me le fi afi Ghana vi over o mu ti Togo ho na de che wo bo spa utie baby a me wono adechi boys no boss pa so ti ni kro me so ma fi Ghana ko me ko boss pa na se me ko so apa o pa te me ko ye adwuma na ma toto nyama o ba de no ma se na ma ye ho fine no se na grofo no atumaduro so na minim o te hunu ye ya anti na kro na me gusu so akasa mi o me le fi afi Ghana bia balo na me bisa ba ko me ka ni Ghana fi o be we ati da bia be na boku so ka be wa say yes I say mo ti be wo there simotia na o frame koku agbateto koku kaya mesuya kaya akwasi game aba prapra esi store na no mo so bo ba store ha na mo to papa spa ni ade and the me no no why ne be what I say and what time ya to do duro sa na woman ka se fe wo mechira be duro no we senate we okoje wa se fe de won ya no mo ye so a nye ye se be busa so be bisa be de me di a what to duro na enya ho nti otehunu ye ya yare bia ewo wiase na wiase ewo wo nia oba wo nchen so de oba wo betimi ayo papa oni nkrofo efia utim fatu utim asori awom suku awoko ejuma oye baby a onam makura awoko ti wo mu no abusua unu nuanum kura otehunu ye ya yare ba ku wo nipa adwene emma ne ho so ye yenko didi o de watari mense watari mense wafi wo de ubribi watari ubribi tumi mobi uboa o de beyo no be se da besre me kai se obi ba ye ya kwankyere wie ene rode asem ba se maame obi ba besre da de matches enye matches o demo obeba super matches na oba farmer unim bra obra ansana ode woy ento oba nye ye owo wie no ene so onkofi na mo obeba besre matches unim matches no ntam obesre anajo 1 o'clock no besre matches anajo 1 o'clock bagba that say ma me ya matches but no kai say hey Prophet Abednego say obi bi sa matches na forman na okoyi matches ne dem ma bakoye de obi fakoye no hwehwe anajo 1 o'clock now the matches here dey hey otehunu ya enti ode man no afede onu akwa na odade no ma na wo ma na de bi so nsra one ne ba na ene say order be say 1-2 o'clock na fe uti na ye se o mo me matches na anka me do ba na course ata no hunu life wo ni demo yes so uti na ye se enye matches na maji o
na kama be fa oba ntina me se ma matches into the matches na dey asasa oba otahunu ye ya enna aha nkrofo di nkrofo nya nipa no wada fura ni na ma o ka okunu asam kire no o ka o yire asam kire no o bo amane ai se tama mi wa buru kire ma baga na be die duro akopa adwuma na menya adwuma na abrofo no se membra me ko se be 2 years na menya adwuma ho entire me ko en no a mako ye duro ifi abroche ba to go beni be je duro san ko abroche Yes. o to be bo for won sa yare a na o kasa o nye papa za bro mi ni wo hey enef se eye sori keke o papa abrante rete bebe na me conference o be say no ko jam no wo say menya adwuma nti me agru wa no mo hwam se wo wanyi ndodo eno wo de adwan ma abofra wosa ma ne fie ni kaka See so le wo wanyi wo ye me mposa de bi me na me ka chiro no oh papa ni nyina echi no otahunu ye ya obeti baby no work against you obeti baby entire nya unim otahunu ye ya yare ne wo umame mu papa mu wabusu ni bi obi mu wadamfo bi mu o nya odidi okoba nyina ohu ye na hi unim no dan na okọ haya o kwa ma obefa so twa dan kakra obi ya so no wa mi ne hu on dwe ne hu antifa to team they hate me without a cause. right Otahunu ye ya na eka obi nkwanka wasei wawu onya yire onya kunu na ehia na wadwuma sei na adwuma no kwa ye yi wadwuma mu na abrochiri ka won ya pam abrochiro na wonya manyina na echese eka obi nkwan no ade ehia no enya de ba ko majo otie eka obi nkwa na wa home so this is me ma na to ato na sa ndo so fa to team na who say baby ewuas na wias no enda hokwa na ne obo ne soro na asase na ade na no chense ade ye hintasem no ewo onyankopon bo na ne wade di akere wa ye gusu bo amane ye wo ne wo ma dia na so we na we ba wo mo na ni mo ntumi wa etete wontuma nti eka obi nkwanka eka oya na eka wo no wabuso mo enti buso bebere aye basa ni nyina ye sa ade no enti no se wewu a se wadwuma se ya se utumi medwa nya hwe na se wasei wasei so a ntumi nkwadwuma ntumi nkwadwuma o yare da ho a o ye da akọ eka obi nko a asem no nya asem a eya asem ba ko eya asem wa eka obi nko a nka ne de esi na fe wo de aka na to ba ko mo wa ge dia eye wo bra mo entino obi amfanto ne team na echiri abusiafo mpanisem na yede mo esi an se eka obi nko a eka wasei eka obi nko a eka watwutwo eka obi nko a nka yi wadwuma mu eka obi nko a nka wo da so na watretre ne nsa ewo so na saa eka obi nko a no na wo kire se eye yade na eye na ewo ye fie mu ewo ye busue mu ewo ye dwuma mu ewo sukuu mu ewo dwam ewo baabia ni nyina ne se wo kɔ w'anim no na ye obi ya ono nso onim bra wo bre ya nsa na wo koduru sa mpempenso no le mo na ni hu wo keke no na wo hu aye ne hi na ne yade na wo to ne hwe na ne yade na ba ani nti o mi ye hwe ko yie na ye hu se
wo mo bi a che kura no me na wati ko se ko bi nko a nka na eto ato aso enti wo ma na chi wie ya enye nkomodie na okọ baabi na how ne yia na wo ho no atwa kakra e di amaye se obi yen ya obetimi afre number yi na yele na di nkomo 0208599576 mitimi sense mu bi wo 0208599576 and about 027-897-7215 027-897-7215 na me America mo say see ade ye wo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital wo Uraku nsawom na woto asenso nti na bese am frɛ ye bia wo fra won beje wo so na ne how watimi ne wona di nkomo sɛ ye sunsum sɛ ye mpaninsɛm de wo be frɛ bia no ono so be de wadi nkomo na ba etwetia it is abre de mpaninsɛm ɛyɛ atie mpaninsɛm be de masi ma mo nyina mo ne hwɛ ne damase In the name of Jesus.